mira, que se metese nesta fase para eles é que contra todos os que xogaban había tíos máis altos, máis grandes, con máis peso e aí así non sei como Mira, esto disfrutado nada más. no, se pasa moi ben É un premio. estivo a punto de gañar a Básquet Coruña armaron un partido con Básquet Coruña despois me quería deixar Básquet Coruña que me parece que hai eles perderon un partido de 7, de 9 ou de 7 fallando 20 tiros e outro parlaban de 13 só e ves, non sei que ganaría a Básquet Coruña de 10 ou 12 supongo bueno, eles palpaban de menos que pasa que se contra xente tan grande tan física Hai moita diferencia. Físico, sabe aquí hai diferencia nos que por tamén. o que pasa é que aproveita moito os tíos Bueno, mira, esto lo pasa lo bien en por el deporte. Hombre, es una pena que no hubiera ganado algún partido más en la fase. Yo el equipo completo y Y les crean cuatro ya son cuatro. vamos contra el derecho y contra Chicos que ya saben cómo va esto. No me doy cuenta de los parte del nivel físico que tienen. Están muy bien trabajados. Están muy trabajados. Saben, aparte me gustó. Ni para nosotros.
religion, yes, she juggling all. Even when you come in, never left her at all. This is gonna be stupid like the rum dance man. Rum it in a dance, I've been running a nation. You never know, say gonna be stupid like the rum shop. I never lay down, flat and I went back, go and dance. This is gonna be lady, I'm not missing a dance. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If you're true, then why you run? You run. Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am
Boas tardes. En nome da Primeira Nacional Masculinaria, Liga Regular Grupo A, entre o Calvo Siria contra o Tectisma Octavio. Por o Tectisma Octavio, con dorsal 19, Naúm Pérez. Con dorsal 2, Yago Rivas. Con dorsal 4, Rodrigo de Moura. Con 8, Santiago Gallego. Con 9, Thiago de Oliveira. Con 15, Daniel Fernández. Con 17, Ángel Ribeiro. Con 18, Rubén Rodríguez. Con 22, Raúl Pérez. Con 20, Daniel Arcila. Con 13, David Castiñeira. Con 14, Iñaki Lacuña. Con 32, Iago González. Adestrador, Domingo da Cuña. Oficial delegado, José Ángel Alonso. Por o Calvo Siria, con dorsal 1, Antonio Mato. Con 4, Carlos Vilanova. Con 5, Gabriel Castiñeira. Con 6, Alberto Lema. Con 7, Julián López. Pablo Iglesias. Con 13, Hugo Rodríguez. Con 17, Carlos García. Con 20, Enrique Tena. Con 21, Manuel Méndez. Con 24, Jorge Bouzas. Con 29, Alejandro Calvete. Con 32, Santiago Gómez Periscal. E con 66, Iván Amarelle. Adestrador, Fernando Vázquez. Delegado, Leancho Parviño Rodríguez. Arbitran os colegiados do Colexio Cántabro, Javier Ariño e Pablo San Emeterio. Pois outro día cando probamos non sei onde deixámoslo, non sei. Pero igual, non sei, igual, dá por onde dá. Hola, 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 hola. Ahora non debería, pero estaba moviendo todo en silencio. No, sí, refiero. Ahora tenéis que escoitar ben porque está... O sea, non hai ruido no pabillón, apagaron a música. Sí, bueno. Non sei. Xa movo o Calvo Siria en ataque. Pablo Iglesias xa o que move para Enrique Pena, que fai o primeiro gol da tarde. 1-0. Xa move en ataque o Tecnisa
Octavio. Visitante lanza un rápido ataque. Xoga xa por o conxunto visitante e devolver as táboas ao marcador. Xa os visitantes de Thiago de Oliveira. Move con Rodrigo de Mora, rouba Fran Rey, lanza contra o xovencísimo xogador Carballés, que fai o segundo para poñer o 2-0 no marcador cando pasan 10 segundos dos 2 minutos e medio desta primeira metade. Parada de Antonio Mato, novo ataque que intenta lanzar con velocidade o Calvo Siria, Fran Rey, o gol de Fran Rey. Grandes primeiros minutos que está a realizar o 9 do Calvo Siria. Move xa o Octavio. O seu primeiro gol cando pasa pouco os 3 minutos e medio desta primeira metade. Move Thiago, hai falta en ataques. Manu Méndez se pon o balón xa en xogo. Capitán Pablo Iglesias para Fran Rey con Pablo Iglesias, escapa ese balón ao capitán, pero recupera Manu Méndez e move xa o conxunto verdinegro. Moitas rotacións hoxe no equipo por parte de Fernando Vázquez, dándolle minutos a Fran Rey, Julián López, Rodríguez Pérez e tamén Brais Puñal, que últimamente non estaban a contar con minutos. O golazo que acaba de facer Enrique Pena para poñer o cuarto en o extremo, seu segundo gol no que vai de partido. E o Calvo Siria que encarrila e tratará de seguir así para manter a segunda posición, xa que de non vencer sería o embutido relinense o que collese esa praza. A parada de Antonio Mato e novo ataque que intenta lanzar con moita velocidade o Calvo Siria. Fran Rey que move para Brais Puñal, Julián López que sae do pivote, agora Manu Méndez e a parada de Raúl Pérez, pero hai 7 metros de Rodrigo de Mora sobre o dorsal número 21 do Calvo Siria. Será o capitán Pablo Iglesias o que fará o lanzamento. De Pablo Iglesias en 7 metros e o 5-0 que suba ao marcador. Suba ao marcador.
vanse cumprir 6 minutos desta primeira metade. O Octavio que ainda non fixo ningún gol. Thiago de Oliveira, movendo con Rodrigo de Moura. O balón para o extremo para Rubén Rodríguez. E a parada de Antonio Mato. O gol era Fran. Move xa o Calvo Xiria e Fray Escuñal, Manu Méndez, agora Fran Rey que move a parada de Raúl Pérez, evita o gol, evita o que podría ser o sexto gol do Calvo Xiria. Move xa o conxunto visitante. Thiago movendo de un lado a outro. Rodrigo de Moura para Rubén Rodríguez de novo. Thiago que intenta penetrar, move para o extremo, pero non dá ningún tipo de facilidade ao conxunto local, mostrando unha solidez defensiva moi grande, evitando que haxa sorpresas. Nova intervención de Antonio Mato que intenta lanzar a contra agora con Enrique Pena. O gol de Enrique Pena que a pesar de ser desequilibrado por Santiago Gallego non perdoa ante Raúl Pérez e fai o 6-0 cando se van cumprir os 8 minutos desta primeira metade. Outro gol máis de Enrique Pena. Serán 4, se non me equivoco. 4 goles de Enrique Pena, 7-0 no marcador. E solicita tempo morto o míster visitante para tratar de contrarrestar o ataque que está sendo demoledor desde Calvo Xiria. Seu equipo comece a dar froitos ofensivamente. O balón de Thiago de Oliveira con suspense, pero marca o primeiro gol cando se cumplen 8 minutos e 50 segundos de move xa o Calvo Xiria. Calvo Xiria con oportunidades empresas, sabendo a vantaxe que ten xa no marcador. Perde ese balón aí, ese pase interior que intentaba Fran Rey para Brais Puñal. Repostar o Tecnisma
Octavio. Move xa o conxunto visitante. Aí temos a Rodrigo de Moura abrindo para o extremo. Agora é Tiago de Oliveira, non encontra o conxunto visitante ante un Calvo Siria que non está a dar ninguna facilidade a nivel defensivo. Temos a Rodrigo de Moura, o lanzamento de Rodrigo de Moura, fai os 7-2 cando se cumpren os 10 minutos desta primeira metade. Move xa con rapidez, trata de sorprender o conxunto visitando o balón de novo para Enrique Pena, o extremo do Calvo Siria. E move xa o Tecnisma Octavio. Visitando o lanzamento de Tiago de Oliveira directamente fora e nova contra do Calvo Siria. Enrique Pena o pao, o lanzamento do extremo e agora pero encontrase con Raúl Pérez. Xa o conxunto visitante, o equipo Vigués, que trata de recurtar diferenzas, pero atópase de novo que intentaba sair rápido o balón agora de Méndez, intentaba palmear aí Julián López, pero sen fortuna. E agora é Rodrigo de Moura e de novo Antonio Mato. Como está o porteiro? Nova contra de Enrique Pena, que agora sí non perdoa. E como 9-2 no marcador. Diferenza na clasificación. O segundo clasificado Calvo Siria e o colista da categoría Brais Puñal que encara a Raúl Pérez e fai o 10º 10-2. Partido sen historia hasta o momento, xa que o Calvo Siria está se mostrando moi superior a un Octavio que non dá mostras de reacción. Reanuda o xogo no Vila de Noia despois dese golpe franco. Está Naún Pérez movendo con Iago Rivas. Novo Rodrigo de Moura dirixindo o ataque visitante. Tentaba o bolón interior a prol do conxunto visitante. No, Rodrigo de Moura. Hai cartón amarelo agora para Fran Rey por unha infracción aí nos 6 metros. Xa se reanuda o xogo. Move de novo o Tecnisma Octavio. Rodrigo de Moura intentaba topa sol. Move Tiago de Oliveira, o lanzamento de Tiago, intervención de Antonio Mato, pero hai golpe franco. Move xa o conxunto visitante. Recupera Manu Méndez, a contra que agora é para Julián López, adentro e fai o 10º do Calvo Siria cando van 14 minutos e medio desta primeira metade. 11-2 no marcador.
xa movendo agora David Figueiredo que intentaba mover agora Thiago de Oliveira e golpe franco. Move xa o conxunto visitante, o balón que se vai fora, pero sinala 7 metros. O colexiado non está moi conforme Pablo Iglesias coa decisión arbitral. Será Ángel Ribeiro encargado de poder os 7 metros. O pau bate dúas veces no pau e non entra. Non é o día do tectismo, Octavio, dende o lanzamento de Brais Puñal, seu segundo gol no que vai de partido. 12-2 no marcador. E as cousas cada vez máis claras a prol do conxunto local. Thiago de Oliveira move con Rubén Rodríguez. De novo Thiago de Oliveira. O balón interior, gran balón interior de Thiago de Oliveira. Gran intervención de Antonio Mata ante Ángel Ribeiro. Moita velocidade no ataque Carballés. Están a dar unha gran velocidade aos ataques. Está a crear moitos problemas o equipo Carballés con esa velocidade que lle está dando aos seus ataques. Move xa o conxunto local, tipo Carballés que trata de aumentar a súa diferenza. E agora é Fran Rey, o balón para Julián López, a Madeira. A Madeira, a contra agora de Naúm Pérez. A penetración Fran Rey, pero hai golpe franco a prol do Calvo Silva. Move xa Fran Rey, Pablo Iglesias para Manu Méndez. Novo balón atrás para o capitán, escápaselle o balón e a Manu Méndez ese pase. E agora de novo Pablo Iglesias, o balón no interior. Piden 2 minutos por ese toque con de Thiago de Oliveira, pero non se ha aprovechado. Pide falta Pablo Iglesias, non sinala nada, segue o xogo no Vila de Noia cando pasan 40 segundos dos 17 minutos. Calvo Siria 12, Tectisma Octavio 3. Querido Thiago de Oliveira, un gran gol de Thiago de Oliveira para poñer o 12-4 no marcador. Move xa o Calvo Siria. Temos a Fran Rey movendo con Pablo Iglesias, intenta penetrar, mete o balón interior para Julián López. Vai o gol a pesar de ser o seto de falta e aumenta a vantaxe de novo a 9 goles do seu equipo. Pouca actividade en ataque dun Tectisma Octavio prácticamente desahuciado xa nesta categoría. Está a realizar un gran partido, moi serio, tratando de non dar facilidades ao rival. Nova contra do Calvo Siria, Enrique Pena, Raúl Pérez está matando a contra o Calvo Siria. De non ser polo seu guardameta Raúl Pérez, en algunha ocasión incluso pola Madeira, pois tería visto unha diferenza moito maior no marcador. Move xa o
O Tecdisma Octavio en ataque, tratando de reducir a diferenza. Case recupera ese balón Julián López, pero escapou se lle das mans. De novo balón para o Tecdisma Octavio. Xa David Figueiredo, o lanzamento de David Figueiredo, gran gol do xogador vigués. Nova velocidade, do Calvo Xiria. Brais Puñal, que pon 14-15 no marcador cando van 20 minutos de partido. Move xa o conjunto visitante. Hai golpe franco. De novo Thiago, que intenta penetrar. Ben defendida esa acción por facilidades. Move Iago Rivas, David Figueiredo. Moi estático o ataque vigués, o que lle está a dificultar a moitas cousas para penetrar a unha defensa que se está mostrando infranqueable en moitas ocasións, e que agora ve como Thiago de Oliveira con tiro exterior fai o 14-6. E move xa Fran Rey para o extremo para Brais Puñal. Escápase o balón a Brais Puñal. E move xa o conxunto visitante en ataque. 8 goles de diferenza. Que sae dentro pivot con velocidade, que materializa Pablo Iglesias. 15-6. Pouco que contar dun encontro que ten un claro dominador dentro do pitido inicial, e que, como era de agardar, non está pasando ningún tipo de apuros ante un equipo como é o Tecdisma Octavio, que non deixa de intentalo, pero que non ten o seu día, sobre todo a nivel ofensivo. E temos a Manu Méndez, e agora hai 2 minutos para Santiago Gallego por ese empurrón. E se as cousas já estaban complicadas de por sí para o conxunto visitante, pois agora con un home menos moito máis. Son 9 os goles de diferenza a falta de 7 minutos para o tempo de LC. Move Iago Rivas, Rodrigo de Moura. David Figueiredo intenta manter a guerra por o seu lado, abre para o extremo para Non Pérez. Non Pérez, que a picas de sorprender con un lanzamento tan extraño como case efectivo. E move xa en ataque o Calvo. E move o balón para Brais Puñal. O gol de Brais Puñal. Gol de Brais Puñal. 17-7 no marcador. Segue aumentando a vantaxe o conxunto carballés.
xa o Octavio, que segue en inferioridade despois desa exclusión de Santiago Gallego. Rodrigo de Moura movendo con David Figueiredo, recupera Brais, non, hai golpe franco a prol dos vigueses. Move xa Rodrigo de Moura, amagaba con lanzamento David Figueiredo e hai balón de novo para os visitantes despois dese golpe franco. Rodrigo de Moura para David Figueiredo. Golpe franco a prol dos vigueses. E temos a Rodrigo de Moura. O lanzamento de Rodrigo de Moura e o seu propio compañeiro quen lle toca, o seu propio compañeiro David Daniel Arcila quen o move, quen o toca e evita o lanzamento do seu compañeiro. Segundo excluído visitante. Restan 4 minutos para o descanso. Marcador de Calvo Silla deja 7, Tecnisma Octavio 7. Rey e golpe franco a prol dos carballeses. Cuidado no el xogo Julián López. Manu Méndez movendo con Jorge Bouzas, que acaba de entrar a pista. Gabriel Castiñeiras, Fran Rey e detén Raúl Pérez. Lanza contra para Rubén Rodríguez, escapa ese esférico ao Tecnismo Octavio e novo ataque do Calvo Xiria, que tratará de aumentar a súa vantaxe a 11 goles. Entra Escalvete a pista tamén. Carlos Vilanova. Muy bien, chao, Carlos Siria. Vamos a Jorge Bouzas moviendo con Manu Méndez. Gabriel Castiñeiras. Golpe franco. Como esa infracción de David Castiñeira. Muy bien. Manu Méndez para Gabriel Castiñeiras ante Ángel Ribeiro. Ben empleada esa acción polo xogador visitante. Moves a Fran Rey, Gabriel Castiñeiras con Alex Calvete, de novo Fran Rey, Manu Méndez, o balón para Alex Calvete, a intervención de Raúl Pérez de facer o lanzamento de castigo. Raúl Pérez que o toca, pero non é quen de detendo. Ponte arriba o Calvo Xiria. Carballeses neste partido, porque moito ten que cambiar a cousa para que peligre a victoria dos locais. Cambio o lanzamento de Iago Rivas, nova intervención de Antonio Mato, contra para Jorge Bouzas, vaya intervención de Raúl Pérez, gran intervención do guardameta vigués, evita un novo gol do Calvo Xiria. Restan 2 minutos para a conclusión desta primeira metade. Once goles arriba o Calvo Xiria, 18-7 para os carballeses. Rodrigo de Moura, balón con David Figueiredo. Rodrigo de Moura bueno de un lado a outro o conxunto vigués tratando de abrir a defensa carballesa, que non dá ningún tipo de respiro nin de facilidade. David Figueiredo o lanzamento, o lanzamento, hai 2 minutos para Fran Rey por esa infracción. David Figueiredo, Rodrigo de Moura, novo David Figueiredo. O lanzamento de David Figueiredo vaise fora, pero hai golpe franco.
Figueiredo mueve con Rodrigo de Mora, o balón interior para Daniel Arcila. En defendida esa acción por Manu Méndez e por Cuco, que non lle permitiron facer o gol ao xogador visitante. De novo, outra vez empregándose a fondo Cuco e Manu Méndez. Hai aviso de pasivo para os vigueses. E hai 9 o golpe franco. Aviso de pasivo. Aí Figueiredo, Rodrigo de Mora amagaba co lanzamento. Novo golpe franco. E esta primeira metade que está chegando ao seu fin. Rodrigo de Mora, balón para o extremo, non hai quen de atallar ese esférico. Naún Pérez. Quedan 20 segundos para un último ataque do Calvo Siria nesta primeira metade. El Castiñeras que modo con Pablo Iglesias. Está en inferioridade o Calvo Siria. Gabriel xoga con Pablo con Manu. Quedan 3 segundos. Habrá un último lanzamento. Cuando el tiempo cumplido a Gabriel Castiñeras, encargado de defenderlo. Toca a piques de entrar no balón na portería. Chegas ao descanso co 18-7 no marcador.
Reanúdase xa este partido no Vila de Noia. Calvo sí, 10 minutos, Guzmán, Fabio 7. Mueve xa o conxunto visitante, tratando de mostrar a súa reacción logo do paso do vestiario. 2 minutos agora para Carlos Vilanova, de 7 metros. Control do tecnismo Octavio, será Martín Real o que paga o lanzamento ante Antonio Mato. Vamos a Martín Real ao Madeira e recupera iso. Moi de prioridade. Calvo Siria. Jorge Bouza, Enrique Pena, viendo circulación de posición. Jugadores, Fran Rey adentro. Gol de Fran Rey, 27. Máxima diferencia hasta un momento. Xoga xa en ataque o tecnismo Octavio. San Rodrigo de Moura movendo con Tiago de Oliveira, o lanzamento de Tiago de Oliveira. Recupera o balón Martín Real, agora si non perdoa Martín Real e fai o 19-8. Intentaba deixar para Enrique Pena. Busca sorprender por Manu Méndez. Lanzamento agora de Rodrigo de Moura, tapado e moi ben por Fran Rey. Xoga para David Figueiredo, recupera o Calvo Siria. González, que está a ser o encargado de defender a portería visitante neste segundo tempo. Move xa Rodrigo de Moura con Tiago Oliveira, perda de balón o conxunto visitante, o ataque levado por Manu Méndez, cabre para Jorge Bouzas, que fai o seu primeiro gol no
o partido para poñer o 28 no marcador, 12 goles de vantaxe. Non ten pinta de que o Tecnismo Octavio tea reaccionado neste segundo tempo, que xa de por sí foi lento Martín Rial. Move xa o Calvo Xiria. Como decíamos na primeira metade, moitos minutos os que lle está a dar Fernando Vázquez aos seus xogadores ao longo do campeonato. Non estiveron contando con demasiados nos diferentes partidos, como pode ser Fran Rey, Enrique Pena ou incluso Gabriel Castiñeiras, que poquinho a pouco vai facendo moco no equipo Carballés. Agora era Gabego propio o que comete aí unha infracción e reanuda o xogo xa o Tecnismo Octavio. Move Tiago, Rodrigo de Moura ao lanzamento de Rodrigo, nova intervención de Antonio Mato, eleva unhas cantas xa o guardameta Carballés. Balón para o extremo para Jorge Bouzas, segundo gol do extremo Carballés, 21-9 no marcador. Ahora o gol de Rodrigo de Moura para volver a recurtar diferenzas aos 11 goles. Case, tiña que haber unha catástrofe para que se solucionase, para que lle desen a volta ao marcador os vigueses. Move Gabriel Castiñeiras con Manu Méndez, tranquilidade absoluta. Como local, golazo agora de Gabriel Castiñeiras. Como decíamos antes, está teniendo moita confianza nestas últimas xornadas. Va a contar con moitos máis minutos dos que contaba na primeira volta desta competición. Defensivo de Fran Rey, Cuco e Manu Méndez están a dificultar moito a profundidade dos ataques vigueses. Pasan os segundos e non encontran solución. Aviso de pasivo David Figueiredo, que intentaba penetrar na defensa, pero Gabriel Castiñeiras definiu moi ben esa acción. Agora o lanzamento de Thiago de Oliveira e intervención de Iago González. Iago González que está leva a súa segunda intervención. Move xa los ataques dos vigueses. Rodrigo de Moura Faciana. De nuevo Thiago de Oliveira.
Solamente 2 minutos para Fran Rey. Abre por extremo para Martín Rial, escápase y el lanzamiento a un extremo de Tecnisma Octavio. Vuelve a soltar a pista para dirigir los ataques dos seus. Vamos a Pablo Iglesias moviendo con Manu Méndez adentro. Nuevo gol de Manu Méndez. Desde arriba o Calvo Siria. Tres minutos dunha segunda parte que se lle vai a facer eterna tanto os espectadores polo ritmo do encontro como para o conxunto visitante que está sufrindo a dolorosa derrota. Agora Thiago de Oliveira que fai o 23-11. Pablo Iglesias con Gabriel Castiñeiras, Brais Puñal saliendo dentro extremo. Manu Méndez, Gabriel Castiñeiras movendo con moita rapidez agora o Calvo Siria intentando abrir un oco. Agora parece que o atopa Brais Puñal, adentro o gol de Brais Puñal. Facilitando a defensa do Calvo Siria que se está a mostrar impecable nesa faceta. Aí temos a Fran Rey. No Fran Rey aí defendendo moi ben esa acción con Daniel Arcila. Balón de novo a prol dos vigueses. Escápase ese esférico a Rodrigo de Mora e aviso de pasivo para o Tecnismo Octavio. Rodrigo de Mora que intenta o lanzamento, Antonio Mato que xoga xa con Gabriel Castiñeiras. Manu Méndez abrindo para ese balón interior para Cuco. Daniel Arcila. E haberá novo lanzamento de 7 metros a prol dos locais. Será de novo Gabriel Castiñeiras o encargado de facer o suma e sega o Calvo Siria. Rodrigo de Moura movendo con David Figueiredo. Ahora Martín Rial que saen dentro extremo. Inferioridade do Tecnismo Octavio. Rodrigo de Moura, Thiago de Oliveira para Rodrigo de Moura. Octavio, agora David Figueiredo que intenta tenemos a David Figueiredo, nova intervención de Antonio Mato. E nova transición rápida dun Calvo Siria que materializa a Cuco.
conxunto visitante. Segue en inferioridade técnicamente. O balón de novo Enrique Pena adentro. Máximo goleador do partido Enrique Pena, se non me equivoco, que está a pasar un gran partido. Tratar de curtar a sangría que está a ser este encontro co Calvo Siria. Vaise reanudar o xogo. E Iñaki o que con o balón en xogo. Rodrigo de Moura, Thiago de Oliveira. Cada vez o ritmo do partido é máis e máis lento, que fai ainda menos vistoso para os espectadores. O lanzamento de Thiago Ángel Ribeiro que move con Thiago Rivas. Thiago de Oliveira de novo para Rodrigo de Moura. Thiago de Oliveira e Thiago Rivas. Hay aviso de pasivo para los visitantes. O lanzamento de Thiago Oliveira, nova intervención de Antonio Mata, contra que pon en marcha Fran Rey, Enrique Pena, outro gol máis para a súa conta individual do xogador zurdo. Intenta acción individual, hay pasos, Fran Rey que mueve rápido para Brais Puñal. Puñal que tiña só Enrique Pena, pero non o veo. E agora o Pablo Iglesias recupera o conxunto visitante, pero sin así. Desta segunda metade, partido totalmente controlado polo Calvo Siria. E agora Iago González que fai a súa terceira intervención do partido. Novo ataque do Tecnisma, Otavio. Move o conxunto visitante por medio de Rodrigo de Moura. Abre agora un problema aquí para aquí. Pero hai balón de novo para o Calvo Siria. Fran Rey.
Rey. Pablo Iglesias. De nuevo Fran Rey, que intentaba balón interior para Julián López. El balón que é para o Calvo Xiria. Move o conxunto local con moita parsimonia, con moita tranquilidade, sabendas de que o partido está gañado salvo unha catástrofe inesperada. Gabriel, agora é Fran que intenta o lanzamento pola súa conta, nova intervención de Iago González, xoga xa o Octavio por parte de Iago Rivas. Rodrigo de Moura movendo para Thiago de Oliveira, movendo dun lado a outro o conxunto visitante, pero sen encontrar solucións, con pases quizáis un pouco imprecisos que non lle permiten ter esa claridade. Hai 7 metros agora. Lanzará Iñaki. Lanza Antonio Mato. Adentro Iñaki. Xogo parado agora no Vila de Noia. Lanzamento agora no Maga. Fai o lanzamento. De 9-12 no marcador, cando se van cumplir os 20 minutos desta segunda metade. Thiago de Oliveira movendo para Iago Rivas, buscaba Ángel Rivero, medio lanzamento de Thiago de Oliveira que acaba no fondo da rede. Trata de poñer rápido xa o ataque Julián López, pero Gabriel Castiñeiras que lle pon calma a cousa. Cuidade, agarda a entrada do capitán Pablo Iglesias, que será o encargado de dirixir o ataque verde e negro. Move xa Pablo Iglesias con Julián López, rotación de posicións, Manu Méndez amaga co lanzamento. Vamos a Gabriel Castiñeiras, Enrique Pena, golpe franco. Move Manu Méndez. Xa Pablo Iglesias movendo de novo con Gabriel Castiñeiras, non perden o balón. Intentaba lanzar rápido Martín Rial. Ese ataque que se fue. Rodrigo de Moura. Move xa Iago Rivas. Iñaki, de novo Iago para Rodrigo. Oliveira,
Tiago, o lanzamento de Tiago e o gol. 29-14 no marcador. 22 minutos desta segunda metade, restan 8 para o final do encontro. Temos xa Pablo Iglesias movendo con Manu Méndez. Brais Puñal. Move o tecnismo Octavio, tratando de recuperar diferencias. Santiago de Oliveira intentaba o balón interior, recupera Enrique Pena, acaba con Manu Méndez, lanza o ataque Manu Méndez. Agora para Brais Puñal, Pablo Iglesias, movendo para o extremo para Brais Puñal, e o gol de Brais Puñal. 20º gol do Calvo Siria neste encontro. 16 arriba o conxunto carballés. Rodrigo de Moura movendo con Tiago de Oliveira. Rodrigo de Moura, hai golpe franco. Xa o conxunto visitante, Ángel Ribeiro no pivote, Tiago Oliveira que trataba de abrir para o extremo, ben defendida esa acción por Enrique Pena. Paran o colista, agora o colocación para Iñaki, vai ser Pablo Iglesias que lanza xa un novo ataque. Temos a Pablo que xoga con Julián López, o gol de Julián. 5 minutos e medio para o remate do encontro. Calvo Siria 31, Tecnismo Octavio 14. Franco a prol dos visitantes. Temos a Tiago de Oliveira, intenta manter a guerra por o seu lado e detén Antonio Mato. Antonio Mato que pon o balón rápido para Cuco. Cuco que xoga con Julián López, escápase o esférico. Escapasillo esférico aí a Julián López cando estaba nunha moi boa posición para facer gol. E hai balón novamente para o Tecnismo Octavio. O Rodrigo de Moura, o balón para o extremo, Iñaki que non é quen de facer o lanzamento. Temos a Tiago de Oliveira, a apertura de Iago Ríos por extremo, escapa e o balón a Martín Rey, contragolpe do Calvo Siria lanzado por Antonio Mato e gol de Cuco.
Todo o mundo no Vila de Noia agardando o final dun claro dominio e que lle permitirá ao conxunto local agora a intervención de Antonio Mato. Pongo balón rápido para Antonio Pena, o gol de Antonio Pena. Como ben dicíamos, esta victoria permite ao Calvo Xiria manterse na segunda praza pola que está a loitar co conxunto do embutido galinense, que tamén venceu no seu partido de hoxe. Introducía a área, hai aviso de pasivo, 2 minutos e 10 segundos para o remate do encontro. O balón que de novo para o tecnismo Otavio. Thiago de Oliveira intenta o lanzamento, o gol de Thiago de Oliveira, sen dúbida o xogador que máis peligro causou a nivel ofensivo. Agora Brais Puñal, o longueiro lanzamento de Brais Puñal. Move Edismo Otavio dando de facer o seu 16º gol no partido. A piques de recuperar Pablo Iglesias e pasa a remate de Ricardo Rivas, o lanzamento de Thiago Oliveira, que pon con 33-16 no marcador. Resta pouco máis dun minuto para o remate do encontro. Move xa Pablo Iglesias. Agora novo gol, 34-16. Restan 30 segundos para o remate do encontro. Último ataque do partido do tecnismo Otavio. David Figueiredo, Iago Rivas, de novo David Figueiredo. Balón interior para Daniel Arcila. Está pisando agora. Nova contra de Antonio Mato para Enrique Pena. Pongo 35-16. Co que se vai rematar este encontro. Victoria importantísima do Calvo Xiria, que lle permite manterse no segundo posto da clasificación. Boas tardes. Aquí despedimos esta retransmisión dende o Vila de Noia. Un saúdo.